Jo, ćao svima, moje ime je Nikola Marković, a.k.a. Leopold, bavim se rap muzikom nekih otprilike 15 godina, rapujem na 4 jezika, iza sebe imam par spotova, mnogo pesama i mahom znam dosta ljudi iz te branše. Ljubav prema ovome me uglavnom spajala samo sa ljudima, kao što mi je spojilo sa Otvorenim Balkanom stranicom, gde mi je ubacio Peđa i mi je jednostavno dalo širi vidik da se upoznam sa boljim ljudima. Kad kažem sa boljim ljudima, s obzirom da su 3 sajfera bila na toj stranici, upao sam u ekipu koja mi je dan danas za srce, 85 Family, my bros, gde smo napravili stvar za sajfer, nas 9, koji tek treba da izađe, da se pojavi. Inače, u sklopu toga, s obzirom da se svi kontamo super, smo isto napravili neki mixtape koji će isto da bude za istu tu stranicu Otvoreni Balkan. Moje mišljenje o tome, inače, ja s obzirom da radim internacionalni hip-hop, kod mene u mojoj glavi ne postoje granice, vera, nacija, boja kože i tako dalje. Hip-hop spaja ljude, zato volim hip-hop. Hvala vam puno na svemu, propratite Otvoreni Balkan i propratite sajferi koji će biti, to su 22, 85 i 98. Don't forget it. Nika! Yeah!